65 мың сомды одат, 59 мың сом bir ake berdi. Torpak erkek burgaçı var, surap görüyoruz. Torpak erkek burgaçı var eken? Erkek mi ha? Torpak erkek eken, 59 мың сом berdi. Torpak erkek eken, 60 мың сом. Qanchani tuğan? Ekin tuğan mı? İkinci balası eken, jaşı eken. Mına uyda 56 мың сомға беріпті, torpak erkek eken. 60 мың сом дейді. Torpak erkek. Mına buqaların basını surap görüyoruz hazır. Buqalarda qanchada otasiz? 115 ekeni mi? Qancha yaşta bular? 3 yaş болады жалпы. 3 yaş болады екен, 115 мың сом екені. Buqаны көбірек тарт деген туғандар үшін бүгін buqаны көбірек тарталы. Buqаның басын сұрайыз қазір. Buqаны қаншада отасыз? Buqаны? 70 кем бар. 70-те отасыз ба? Қанша жашта бұл? 2. 70 мың сом кемі бар екен ұшыл бұқа. Қазір мына бұқаларды тартып көргіземіз, басын сұрайыз. Бұқаны қаншада отасыз? Қаншада отасыз? 55-тен отасыз. 55-тен? Қаншаға сұрады ұшыларды? 105-ке. 105-ке бе? Екеуіне 105 мың сомға сұраптыр. Жашы қанша ұшын? 1,5 жашар, а? 1,5 жашар бұқалар. Екеуіне 105 мың сомға сұраптыр. Ашла. Şu sizler görüp turan buqalar 72'den başlap 76 мың so'mga чейин alınıptır. Şu qatarдағы buqalar. 2 yaştan ötken buqalar. Бұл buqa 50 мың сом екен. Bunысы olsa 40 мың сом дейді. Mına buqaların baсын сұрайыз азыр. Buqalarda qanchada otasiz? 45 ба мынасы? Qancha yaşta uşular? 2 yaş болады. 2 yaş. Bular çeken? 45 мың сомдан aylanıptır bular. Mınday qozulu qoylar, qoy bazarga öttük. Qozulu qoyların bağları 8 мың сом deydi. Quyruqlu qoz eken qarаңыздар туғандар. 8 мың сомдан kemi var. 2 diş, 4 diş. 2 diş qo'shqorlar, ha? Shunda 2 diş qo'shqor, cho'ng qo'shqorlar 16 мың сомdan bo'ldi atgan бағасы. Budan kichikroq narxlar bo'lsa 13 мың dedingiz. 13 мың сом. O'zi qo'shqoralar, ha? Ular 2 diş cho'ng qo'shqorlar ekan, 16 мың сомdan aylanib oladi ekan. Mamlakat tuğanlar qo'shqorning бағасы 16 мың сомдан. Qanchadan bo'ldi shular? 9dan mı? Qo'zisi bilan da? Ular 9 мың сомдан ekan, qozulu qo'ylar. Qozlar qanchadan o'tasiz? Qani va? Ekoni. 9,5 ben 10 mingda vaqtida. 10 mingda o'tasiz ba? 9,5 ben. Urg'ochi erkak mi? Urg'ochi erkak. Urg'ochi narx erkak ekan, ha? Shunday turpoqlar. Qushlar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Aka 13 ga o'tadi. 12 ming narx beradi. 13-12 ming narx berar ekan. Shunday shuga. Shunday turpoqlar. Jashi shunday turpoqlarning bahosini so'raymiz. Turpoqni qanchadan o'tasiz aka? 20 dan erkak bo'lgachi u? Urg'ochi turpoqlar ekan shunday. 20 мың сомдан ekan bular.
1 жашка жетейин деген торпоктор. 30 000 сом уштайлар, а? Эркек бургачы? Ургачтайлар. Бар 25 мың. Бул ургачтайлар экен. 25 мыңдан кичинераак. Hazır biz sizlerге малдын алынган бааларын тартып көргөзөбүз. Канча алынды? Наркысы 29 000 сом болуптур, белгиси 21 000 сом дейт. Ушул кунажын 36 000 сом болуптур. Бул кунажын болсо бооз экен, 33 000 сомго алыныптыр. Сиздер көрүп турган бул эки кой, 10 300 сом болуптур. Козу бар экен, ургачы. Мынакей Муз ТВ каналынын катталуучулары, эгерде бул каналга катталып элек болсоңуз катталыңыздар. Биздин жаңы видеолор менен ар дайым, ар күн сайын кабардар болуп турасыздар. Үйдүн баалары, машинанын баалары, мал жандыктардын баалары, строй материал бардык бааларын тартып көргөзөбүз. Жарнама болсо 0550 91 31 30 номерине кайрылсаңыздар болот. Келишимдик негизде жарнамалап беребиз. Биз сиздер менен коштошобуз. Эртең буюрса Медет таксырдын жакшы жылкылары келиптир. Аларды тартып көргөзөбүз. Күтүңүздөр туугандар. Эртеңкиге чейин жолугушканча сак саламатта калыңыздар.